ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajr Tarikh. Assalamu alaikum. Ali Abdullah Mirevs badal kolli Fajr Tarikh Mrs. Laga program kaayako program Mirevs kuriyage gustibani Sheikh Abdullah Jamil. At ingodan wan faden algon men mihar wahada ko midani algon menge mai nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam behegotu. Mirega program festuma algon tanwanan Sheikh Ibrahim Muhammad. Ade awunas kodako me wahakage kuriya jihilaf kadan haggatuga me kiyat rasula kirfodu hippum ga wahaka algon menna waragina riwayatuga eba asore eteren kunime sargon men ishare kurim halimat gafan kiyat rasula furatam fahara me ballawa e wadane wadagatum ga wahaka den efaharu e kandata hinga diyagota fahuga me ekamna riwa kurawani ekale faanu ga arihat timan diumun hudkulag fotikolege terege ekale faanu baawage මෑකම්බලුන් ආමනතුගේ ෆාන තිමන් කමනා ගරිහන් ඒ දරිකලුන් ගෙන්නවීරු මුලි තනවණි ගොම කස්තූරීගේ බස් ෆෙතුරිෆේ කීත රසූලාගේ මි ආදෆුලේ ගොතුගා එකලෙක් ෆාන හලිමුත්ගේ ෆානුගේ කණාප්පුළු ෆරාතුන් කිරෆොදු ඉප්පෙවුන් අනෙක් ෆරාතුන් කිරෆොදු නොහිප්පෙවුන් වෙෆා එක්කම හලිමුත්ගේ ෆානුගේ මි රිවායතුගේ අනනි එහෙමීම එකලෙක් ෆාන අදුල්වෙරි උසූල මිතා ගෙන්ගුළු විකන් එකලෙක් ෆානුගේ tuppul hayatuges mikankan algon men nafahagawegen diumun mizamanuga mi mustashrikunna adi kit rasulaga shakhsiyata furassarako malamekkura mihuna algon men dakke warugada hekke mi ekalefaanuge ves bare nufora dohuges Allah subhanahu wa taala ekalefaan wani adulveri kurawwa faaka ekalefaan mikankan ilham ko devwa faaka mi algon men mitaga warabboda faha kurenje nuktaye ad mi wahata siratu nabawiyya fi dawil quran was sunnaga dr muhammad bin abu shahbawani bayan kurawwa fa den eyaga mi halimat ge faan vidalwani timankamana bani saaduge miho gata diuma daturu fashafime adi er timankamana wani ituru dulahew kamelife egmaneki kit rasula age hashikol halimat ge faanuge hashikoluga mi bihuma ekiga ekmanayan arokame taza kamel libigen de diumakiye sagegatuga akiyat rasulage barakatirikan faaluwegen da kameke ay timange e jamalakiwes kirufelewara kirulibe jamalakan eha hisabun wegen diwa den timan kamanak firikalun e jamalun kirufellawa emmen en kirubuyme den ere timan men waran ufalun avahar fullappa hedde wahaka mitaga bayan korani timange firmiha timange gatuga bunye e halimae dannashe Allahu gandifa buname kamana kirfo derumati hodde tuppulu darikalunaki wara barakatire kujjeke den timan kamana dennevime timan kamana ves edeni tiyefaden kanta vumashe adives ekamana vidalwe den timan kamana ga feelige nukume jamala samar wejjeme eru timan kamana hunnevi ekalek fan uruwadwa enne den datura furumu mi samari daturu ves avaswegen diekama emme warugada jamateke efaden jamaluge duweli haluwe jamaluge duweli barwegen diekama den ekamana ekwerin gomu die halimae abu zuaib ge kamanae timam mennan ogateri washe tie ifa kamana saudun he makka nga jamalunun heye eruge me fahatuga nota ehmi huna evver duwa fa jamalu miuleni duweli barwegen migas aadaya khilaf kame waka algon menna mi engendani miwahaken timam kamana dennewi mi ham e jamale den ekamlega vidalwe ti ajabe fada echike adwes ekamana kiya devwa den timammen bani saaduga mihun gata daturu kofa aswime er evre hanafas bimen ekkamaka me duniya terem wes wahagwe fennete egmaneki hanafas kamun ituru ehem wahake dekke warabure hanafas bimekei adi timammen na me kirulibene gote timammenge kambalitaka eche libene gote esnete ekamaku kulleka mikan tiya kamaka badalo kambalita kirulibe wahake mi wahakta wes den efo ekalek faanuge määkamana gariho gendiuma mitaga annani ei dehara fahuga ei de furihama deharu wande ekamana garihum kirfodu hippewma fahuga den mi badal kurawani makkaya den makkaya gendevi ruges halimutge faanuge ummidaka ve foti ekalek faanuge barakan hoduma ekalek faan ambura alum sauduwan hatire gendiuma den migotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamma fuluge arihuga miwahaka dekkikama wani
ekmana dennevime kamanaga midarikalum boduwe warugada wegen annanden timamme gaatuga bahattam wiinun toye timan kamana makkage roga balimodkama birfulugen wadannome ekamana vidaluwe den amnatuge faanu midarikalum alun gendewumuge hudda devviye miwahatawe siratu nabawiya fi dawil quran was sunnaga dr muhammad bin abu shahbawani bayan kuraf ade halimatuge faanu kiyat rasula lobi kurawa warun ekalek faana kuluwa uluwa kamawe adi main darinayaku lobi fulu kurawa huriha kame ei ogaterikama loebba kudunuge teren kurawa huriha kame ekamana kurawa kama riwayatuga aswawe bayfara lembidalu devwa hadwa bayfara enun kantata kurawa hadwa amefene kiyat rasula ukhtekam gawa ashayma kiyat rasulage me shakhsiyatu sifa kurawa vidalu fawani gaakam ge gotun hada akhulli lam taliduhu ummi wa laysa min nasli abi wa ammi mi timammenge mammage bandun nufana akheke adi mi timammenge bodbebe bappage darifas kolun a bekalekam ga nuwa timammenge akheke ehme min enge mi aila ge terega kiyat rasula defa loebba qadara daraja ade kiyat rasula sallallahu alaihi wasallam ki mistakunna hew namuna ekam ga levi hew lafa rangal salih usul take ekalek faange farapulun algon men fenigen da fada hardana shakhsiyat ek veri bekale ekalek faanu ge muamalat kurubum ga emme hew gotuga muamalat kuraba uluvi ade islam din faalu mafahu kiyat rasula garihe ekalek faanu kirma kamna mi wadagatumu adi kirma kamna ekalek faanu firikalum wadagatumu mi dema firikam balonna ihtiram kurava maakum hittivikan ei algon men mege war reeti namuna gotuga fenigen da kame adi ekalek faanu ge ridakol faturuwa fa etaga edema firikamalum beendevi adi hawazin wanhage mihun hayyar koregen generu ege terege ekalek faana ekkirum gotun ukhtekkum gawe mi shayma hundewani ko dekwanagen vidaluwi kamana beenum fulnama timan kalek faanu ge arihuga izzatuga innawashe adi egota loweful nukorabanama kamana ge qawma dashe den ekamana vidaluwi timan kamana qawma funu washe den ekamana maakum hittawa mi gulun wasul korvi ege maneki mi oy kiruge gotun e guluma ekalek faan war bodan ihtiram kurawa heddevi adi ekamana qawma funuvi budmeni ekamana firihen alaka adi jariya devvikama mege maneki hagegatuga kiyat rasulak farapulu hadiya ves devwa fa ekamana funuvi adi algun me mi wahaka dakar faha kor mi jiheni aili gulun warugada kurawuma mitagami baru aluwaf mioti hagegatuga ehme algon menge ailage en akhak anin akhata kurave hadiyaya en akhak anin akhaka denje ogaterikama kuluna loebba hamdardiya mi dinun mi hagegatuga kiyat rasula amali gotun dakka debba fa he rangalu namuna mikankaman algonne mitaga warabboda samalukan denge beje algonne midakkani algon menge terega aili gulu netigen da wahaka ekankamuge wahaka dakkaar hagegatuga mifada namunatakun ibran hasilko algon menge terega aili gulu warugoda kurmattaka mi gotun en akha kwane ka demeduga ga gulum be mattaka kuranjehe hadiya badiya kurun ei war rangalu misalekam gavegen dan den kirfoderum ge wahaken algon men balairuga ibn ishaq riwa korwani ben elmerin ge arihun sawr bin yazid riwa korwi kit rasula ashabun kore bayak rasula vidalwe allah rasula kalek faana meduga timam be kaluna khabar di balash ekalek faan vidalwani timam kalek faana ki timam kalek faan ge bafakalun ibrahim ge faanu gowalevume adi ishaq faanu devi ufaverikum ge khabare ay timam kalek faanu ge makamna timam kalek faana ge alas ve neure kamna farapulun faaluvi alikamu shamkara ganwurtaka ahmen alwegen dia alikame timankalek faanu kirfodu hippevi bani saadbun bakruge etaga eba mihunge terega timankalek faana ekkirumuge akhege gaatuga emihunge gege fahatuga kulen uluwaniko hudu hedumegga tibbe debekalaku ranuge kamwarega fini fen hifagen as timange mefulu irwa etanu kalu etkole nangawa ekakoneka dakkalafa timankalek faanu hippulu donnawa saaf korwe ede bekalun kore bekalaku vidaluwe ekalek faanuge ummatuge diha mihunge hippula egga ekalek faanuge mi hippulu nota mefula egga mi mefulu kirala vashe den kirala mafu aneka mi bunakama wani ekalek faanuge ummatuge sateka mihunge meya ekka mi mefulu kirala vashe den egotun aneka wazan kollu mafuga ekalek faanuge ummatuge enhas mihunna ekka mi gota wazan kurma den efoga mi vidalwani ekalek faanu du kollawashe ekalek faanuge muli ummata ekwes ekalek faanu wazane nukurwene ade min algon men dakkade echki
algon menge lobbet rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge he amal fula ekalek faanu kibaga allah labwa fa riti misal taka khulku fulta ki ummatuge emmen ege macchen ekkurikam ga wes ekalek faana effadawege nudafada hardana sifataka khulqutake allah subhanahu wa taala ekalek faanuge fara puluga labwa fa sifatake devwa fa bekalekam ehemima mi misal algon menna mi wahakeng eba saaf ko dehave gende ad mi wahaka al-imam ibn kathir al-bidaya wa nihaya ga wani bayan korwafa adiwes mi wahaka tereng al-imam muslim enaga fa sahih muslim ga riwa korwafa we anas ibn malik riwa korwe timamme timan kalek faanu timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kore timan kalek faanu ge makambalun ge arihuga bani saaduga ulu viru egega kudinna kulen ulu vaniko timan kalek faanu gari he jibril ge faanu wadagate den timan kalek faanu gowe gen ehem mihuna nufenna hisabaka wadagate den timange mefulu iruwa etanun gandu lekole nengema fo vidalwe kalek faanu ge hippuluga wa shaytoni kantattuge kanta myutiye den anika timan kalek faanu ge hippulu zamzam fenun donnawiye den hippulu etana levwiye eru e kudinta birun timan kalek faanu ge makamuna gari ha gos muhammad ge faanu marafiye muhammad ge faanu qatul kofiye bune ule den timange gata makamuna wadaga tiruga ekamana sunnewi ajabun furife nota birweri kam furife adami kama meduga abi ala abi nuaima ibn asakir ge riwayat ve sargon men balala eruga mibekalu mewaha riwa korwani shaddad bun ausuge farapulun ei bani amiruge mihege farapulun anna wahake gotuge ekalek faanu vidalwi rasula hadis kurwe timan kalek faanu saad bun bakru qabila ge kirfud hippan hunne dostuge terega etage waadiga kudukudina kuluwan uluwaniko timbe kalaku ranuge kanwaren hippayagen wadagen ega furenne wa finifenu gennawa heddewe timamme ekudin tere ga waniko gowa nangawa gendawafe mihindu ekkala kudin hitu birwerika wade duwe fila rakkawe de mitimbe kalun timange mefulu iruwa efenun saaf korwe ade mefulu irumge wahaka dakaruga miga takurartaken ulekan algon menne faha kore maneki effaharabure gina faharu kit rasulag mefulu iruvun hingade kama tarikh ga siratu ga wani faha kurefa kit rasulag mefulu iruvun minum setafharak hinkama ve ekalek fa rasul kamage fonum kurin devana fahara ves ekan hingade adi isra mi'raju ge kurin ves ekan hingade kama ve mi faharu ge wahaka sahih hadis takun sabit fa ve egotu mikuma medu balala bukhari muslim ga bayan fa ebe furutan far mefulu iruvuni ekalek fa ge farapulu gawa shaytani waswas fillema ei komme insane ge hippulu gawa ecche kamga ilmere mifaha kurani ehmima mi kalkulage lekolakama bayan ve fa ebe mi ufedifa awani ekalek faana kiwes insanaka viti insani haysiyatu ekalek faanuge farapuluges furihama korebumashe den ekalek faanuge hashkoluga ekan levve mafahu mefulu irwa eba nervun ei rabbani karamatike ein ekalek faana ki emha khalquta kunna vure mativeri mab bekalakamga deha kodde kameke adi shaytani bæveruma shaytani vanta kamuge bæ netige nerevigen diun dehawani ekalek faanu bodfulwe furihamum daani shaytana kimay rakkatir wegen wa bekale gotuge adi tuppulu irugas hivwarfulu gadakamge sifata libadafa wa kame ekalek faana mi ekalek faanuge furihamakam misatawge tereng misale gotuge mifaha korweni devana fahara balanama ekalek faanuge mefulu e iruvifa wani wahibawale wan fettumge kunin allah ge risala qabul koroma ekalek faanuge hippulu tanavas kuramwa sabitu kan devve mataka adekamataka ekalek faanu tayyar kuran gotun hingadiya kamekkama wani timmana faharaki isra mi'raju ge rega ekalek faana dekkewunu emmeha kantata ilahi fayduge matwerikamge emmeha kantata ekalek faanuge hippulun qabul kurama ekalek faana tayyar kurama hingadiya kamekkama wani ade ekalek faana allah taala ge hazratun dakkawane emmeha matweri dalilutaka hujjata qabul kuramge sabit kuramataka hingadiya kamekkamge wani ade isra mi'raju ge dekkewi emmeha misalta denegatumge qabiluka ekalek faana devvemataka mika hingadekama mikankama hippuluge tanwaskam beenum fulwefa ad hippulu sabitum beenum wefa watiye mikankan migotuga hinga gosfawani ade demme ibrahimduge wahak puluga ishare kure faden main allah kamakan irad kuraba fenama ekantaten evves miheka khiyalavves nugune fada goigotak me ka kantaten nimigende ekan algonmenna musa alayhi salam ge wahakemves wani engifa Firaunu enega verika hinga dana teve kudin katlemun dierwas emme fahu Musa alayhi salam bodfulvi Firaunu ge gandoruga hunnawage
adi musa faanu dek emme boda lobewa mihikamga wegendiye firwaanu ami kamalun achetu faan ehima komme kamakiwes main allah irad kurwa kamga waanama ekam e irad kurwe gotaka wegen daan kamek algon menna mi kandatakun sabitu ken ebede den algon mi danwa hiwa ve miwahakata algon me mi dakkamun dairuga bay befulun hipla faharaga arawadan faane kit rasul sallallahu alaihi wasallam med mifada gotaka kandata wegen die ki wegen hiye minun gay gotaves kandata hinganu die ki vehiye hagigatuga algon danneweni allah subhanahu wa taala e kame gendawan ekalang irad kurawa fa gotaki algon menna ekama faadu kene goy goten nune algon men adi e mi algon menna fenna gotaki rangal kame kamga belikamga yes e goy emme rangal goten allah subhanahu wa taala ekam irad kurawan ehima algon mennan adi e rangal gotek kamga yes e gos gotek kamga svedan ehima ekakantaka begutun suwal ko eवन गोतके एहन क्यों मगे विस काल इख्तियार है और मन लिबगे नुआने कहा कंते अदन कुरे गंदवन उस्ताद मूसा अनवर adami abu hurairah rewa kurwa fawe kid rasul kalefon makamulung makbara ziyarat kurwi kalefon kirit kurwum sabun kalefon washaganti mihum isro hediye efo kalefon vidalu timan kalefon mamma gabra ziyarat kurma iduna edumu ekalayak timan kalefon ekamu izna devvi ekamana faafosem duwa kurma izna edumu ekamu izna timan kalefon kaliboda nugate tiyabami hun gabrutaka ziyarat kurashe tiyabami hunna maruhanda begendane arrahigul makhtum ka bayamegam ke rasulullah ke mamma fulu awharum kalefon ke kafa fulu abdul muttalib fanu kafa darikalu makka gennevi kalefon hippuluga oni kafa darikalu na lobba hamdardi furife kalefon ke ehen darikalu nabure hippuluga ofedifa wa lobi ma mativeriwe mi lobi ge sobun abules darikalu kalefon kurumatiga huruman edwadagate kalefon ke darikalu nabure bes darikalu aris koravi ibn hisham vidala fawe abdul muttalib fan taka kaba kariga dule faturaleve abdul muttalib fan ke darikalu ishind wadagannawni dulyak washagenne kalefan ihtiram kurum gotun ebbes mihakan edule matiga ishinna kashan nukare kid rasulullah ke tuppulu beflaka wamu sobun kalefan wadagen kafa floga arihoga dule matiga ishind wadagannawe kalefan ge bodbebe kalefan dule edule matin beluma mase kure kitan fen wadagatum abdul muttalib fan ebefona vidaluwe edarikalun du kollashe edarikalun ki matirikam libene kujjeke efo kalefan arihoga edarikalun bayandawa edarikalun burakash puluga firumma haddawe kit rasulullah ge murfulun anghara demaha dihadus fahun kalefanu ge kafa ful abdul muttalib fan makka ga awharwi kalefan awharmo kurin kafa darikalum belihattum ge zimma kalefanu ge bodobebe abu talib hawala korbi muhammad bin sayyid bin musayyib vidalakama ibn sa'd vidalafawe abdul muttalib fan kalefanu ge ajal karyawajjeke ngodaga tum kalefanu ge angham befun jama korbi ei habefun ei sofiyya barra atika hakim al bayda umayma arwa ebefun abdul talifan vidaluye timan kalefan attaka ti abami hun robalashe ei timan kalefan muduni dokurmun ti abami hun kiya echin aduhum attaka ibn ishaq vidaluwi abdul talifan mudi dokurawum zamzam bolo kantataka fendum kantataka hawalwi darikalun al abbas bin abdul muttalib gefane er abdul talifanuge emme doshi darikaleki abbas gefane islam di oma fahwes ekan oti kalefanu epulmatiga islam di oma fa makka fatawum kid rasula ekan kalefan ekasholuvi at-tabaqatul kubra ga ibn sa'd bayan korba fawe abdul talifan fastan wadoni al-hujun ge er kalefan umrufaki addiya tinhar fule be riwayat hoga kalefan umrufaki sate kahar kuma bayan begembe ke rasul ay swal kurun kalefan abdul talifan awhar wi duas handmaflu hure toy kalefan hadis kurvi ayke er tum kalefan umrufaki anghare ayman vidali edu ke rasul kalefan ge kafa fluge eduka fatuga honwen ke kurwani ko timon kamana dekoda ge time Hisham bin Muhammad bin As-Sa'ib kalefan bappa garin riwa korab bafawe Abdul Muttalib fan awharbi al-Fijar ke kurin kalefan umruflon sate ka bihi haru gaye ad Ibrahim ecce itur kurwa wala heywane ade algonu ge wahaka hama mi dani kurim we salgon me waha dakkamunga mi mefulu iruma we wahaka age tere akit rasula ge mefulu iru kama meduga inkar kora mi hun tibikan algon menna fahaga we khasako mi orientalistun mi ge tere fahak we adi bay ehen him faratakum wes mikan kama meduga komsaraka waha dakkafe ade mikahada egaki sa maya kiya mihe ena dekeni ekalefana kurimativi sikundige bayye gotuga mi wahak fulta ekalefan riwa korawa favun adi darmangam kiya miheku mina sifakurani ei fuloku wahake gotuga adi mina sifakurani mi ruhani kame nune mikamaki algon menna mi isvidiya hadis ta kurna diwahata kum mengeni kit rasulage mefulu irumaki ei ruhani kame kam mina bunani ei ruhani kame
nune e manavi kamike ehwe mikama falsafi dalil take ke liben hunnane adi hekidakka ena ge wahakaga meshare kurani ei maddi manavi kamike komagote wese ruhani kamen nune algon menna kirt qur'anuga allah taala basfuluga angawa fornani alam nashrah laka sadrak misratu sharhuge furutama ayatuga ei mane ki kalek faanu hippulu kalek faana timan allah tanwasko no devwan heye da mi wahakya gulagen enage wahakya ishare kurani mi beer fushuge kameke hagegatuga ennames hagegatuga ei eter fushuge kamen beer fushuge kamen nune mi migotun allah taala mikan kandeluvi ekalek faanu hippulu saaf ko tohir kurevuma ai allah ge risalatuge mativeri kama ege mativeri niyata ko qabul kuran fasihawani goin ekalek faana ves medveri ko devvumataka adi furihama ikhlas terikama eku ekalek faana kankan for ko devvumataka ekalek faana devi sabit kamege gotuga hinga fawa kamen adi mi fulok wahake gota falsafi wahake gota wahdakka mi buna mi hum bunani ei hifala kudi ko kura kame gotuge mikamyoti kofa adi ei dehawani ei amali gotun hinga fawa kame nunkam ge ei hama falsafi gotun wahake mizamanu galgon mi dakka wahakata uge terega genne khiyali eche gotuga deke wahake gotuga ehennames hage gotuga mikam dehawani kit rasula kibagawa shaytani bartan allah subhanahu wa taala nattalevi adi fafa kudi kantatta ekalek faana kibe netigennane gottan allah subhanahu wa taala medweri korbu megetere aswawani bay muslimu ilmu werin nota muslimunge terem bay mi algon menge muittamages bay kala wahata mikala kantatta gule gotun dekeve usulun mi kahala kantattoge asaru ebhori koffa efada emihaki mi dr muhammad hussein haikal ena vidalu fonani ena muslimunge jamaatuge bayaku mi de malaikatun mi dakka wahakaga e dakka wahakaga sivakura wahake ki e qabul kurwene wahake nune timanne kashe adi ebami hun hama miyak go bunani mi dhaif riwayat ke algon menna mi deenuge bay kandadaka guligen waranga wahake dekeve eruga hama dhaif riwayatuge wahake war boda faha korwe kame algon menge sikuni qabul nokura wahake ka atu wejjiya ei dhaif riwayate algon men qabul kuram beenunwa wahake wejjiya ei dhaif riwayate e riwayat ka meduga ma harudana wahaktaken hurikamukke snu dekkewen ekahala bay wahatan algon menge terega wesama mi wahaka dekeve eruga eba mi genes de mi usula balaru hagegatuga mi mizamanuge nu duniya feshuni sures mikha kanatuga oin usuleke mi tima qabul kuram beenunwa kame wejjiya eta takun jehe wahake ke mi qabul kuram undagu wahake kamuga hadale fodan mifada mihun hagegatuga mi wahaka tab mi dakka raddu deni dhaif riwayat kamuga munfe e mi wahaka riwakuri kuda kujjike ei mihunge mi dhaif riwayat gota balan adakka wahake ki ei deharuge kuda kujjike nuni hataru haruge kuda kujjike ehennames mi mitaga mi deharuge kuda kujjike buna iruga kit rasulag mefulu iruvu hinga diru hataru aharu not fasharu kama tarikh vetuga not siratuga fahagwe ngasuna nihemi mitaga mi deharu kanafa mi ane deharu ituru kolla mi nihemi mi wahaka dokuram vejjiya kitamme goten hidanikan algon menna mi eba enge adi mizamanuga ekhala kandattakan ituru gogen hedekam salgon menna eba enge mi vaikuran denegannan enge umure nune mi umraki migotavve sebure bonafa de mikama radu deva ilmerin vidalwani sa moya de malaikatunge wahaken hippul ham jeewada nugonnawani ei ene qabul kona ekashi gennuwa wahake ekawati ennam sage gatuga mi wahaka sabitu wumun ena ruhunas nota nurhunas ege beenumen aharmenna kashnete sah riwayatu sabituwa kama vejje aharmenna kommen ena hinham jehe wahake ek wun ei kommen beenuwa kame nuna miweni miheku ekama hinham jehe miweni miheku ruhe wahake eke ti dekkeni ehem bunun ei lazim kura kame nune sah riwayatukum kame sabitu vejjiya ek den aharmenna beenu e insani ge ruhun hoda kashe ei egotukes lazim kandatake nune ehennam mes hagegatu agonmen mi engeni miga sabitu mi algon menna balalam mi jeheni sah riwayaten wetto e riwayen wejje algon men jeheni islami usuluge matiga tibikam wanya hama delo marafes ekan qabul kuran ei deenuge usulaki ehemima algon men balalam beenwani riwayen e sabitu riwayat to nota sabitu riwayaten nunto mihimwe hagegatuga mi mitaga algon menna mi engeni muhammad hussein haikalge wahakes ena
එගොත බලාලාෆ අනුවාතීවේ එන දක්කා වාහකේ කි සෙක්කෙග මච්ච බිනාකෝ දක්කා වාහකේ නෝකම දැන් හැම එගොත ධර්මන්ගම් විවාහකයන් ඉෂාරේ කුරණී මී ආයතු නෝනි අල්ගොන් මේ දෙම්මේ කුරින් ඉෂාරේ කුරි ආයතු නෝනි මී කමුන් ආ වාහකේ දේහන වාකම්ග ආද කීර්ත කුර්ආන ඉෂාරේ කුරා කමකී කණ්ඩේලිගෙන් හුරි රූහී කමෙ එහෙම වීම මී රූහී කමකී අහර්මෙන්න ඒගේ මී ආ කමෙන් ආ ගොත්තකේ දේහවන් ජේ කන්දතකේ නු අහර්මෙන් නුබුණාන ආයතකී දලීලකේ හගේගතුග එහෙන්නමස් බයිබේකන විදාර්වණි ආයතුන් එකම දලීල කුරේ ඒ ආයතකී දලීලකේ නෝනේ ඒ ආයතුන් එකම දලීල් කුරේ එකම දලීලකී හගේගතුග රිවායතෙන් නෝනේ රිවායතකී කන් හිඟාෆවා ගොත බුණා එච්චෙන් එමෙම රිවායතු සාබිතුවනි මෙවැනි කමෙ දැන් මක්කාගේ මුශ්රිකුමස් රසූලා වහීබාවලු සිවකුරි ඒ මොයවුන්කම එමෙ මිකාල වාහකේ කෙම්මි දෙක්කෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරත කුර්ආනුගේ එකමුගේ නෆී රද්දු අගොන් මෙන්න දෙවාෆණි අල්ලාහ් වහී කුරාෆණි මා අන්ත බිනිඅමති රබ්බික බිමජ්නූන් මේ සූරතුල් ඛලම්ගේ දෙවන ආයේ මේ ආයතුගේ මානේකි කාෆරුන් කලෙක් ෆානා දිමාය මොයමීහකේ කියා උල්නස් කලෙක් ෆාන හද්දවා බඩකුරේ කලාංගේ නෙමෙ ෆුණු කලෙක් ෆානකි මොයමීහකම්ගා වේ වඩේ නුගනේ අද ඔරියන්ටලිස්ටුන් කුරේ මිකම දෙකොළු හදා මිහිම් බුණනි අද මිකමා මෙදු ඉස්ලාමී මුෆක්කිරුන් දක්කා වාහකයා දෙකොළු හදා මිහිම් බුණනි කීත රසූලාගේ හයාප්පුළුගේ එම්මෙහා කන්තත්ත ගුලිෆාවනි ඉන්සානී කන්තත්තකයි එහෙන්කම එකලෙක් ෆානගේ හයාප්පුළුගේ ඉන්සානියත ඛිලාෆ් එව්වෙස් අමල් ෆුල කුරවාෆේ නුවේ අගොන් මිතාග මි ෆාහක් දක්කාර මුස්ලිම් මුෆක්කිරුන්ගේ ෆාහක් කුරේ එකලෙක් ෆානගේ හයාප්පුළුගේ ඉන්සානියත ඛිලාෆ් කමෙන්නතේ එකලෙක් ෆානගේ හයාප්පුලකි ඉන්සානී හයාප්පුලකේ මි ඔරියන්ටලිස්ටුන් මි බුණනි আদি එකලෙක් ෆාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙව්වෙවි කන්දත්තක ತಾಯಿದ್ ಕುರವಾ ದೆವ್ವಿ ಮುಅಜಿಜಾತಕಿ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಲಿಬಡನವಾ ಇಲಾಹಿ ಇನಾಯತ ತಾಯಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಫಕ್ಕಿರು ವಿಧಾನವಣ ಮಿಸಾಲಕ ಈಸಾಗ ಫಾಣ ಬಪ್ಪಯಕ ಅನುಲ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಉಫಂ ಕುರವಿ ಅದ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾಣಗೆ ಎಪ್ಪುಳುಗೆ ಮತೀಗ ಆದಫು ವಟನಿ ವೇತಕ್ಕಂದತಗೆ ಹೆಂಗುತ್ ಕಾಳಗೊಂಡ ಮೆ ದನ್ನವಾಕಮ ವಿಜ್ಜಾ ಎತ ಮುಅಜಿಜಾತಕೆ ಮಿ ದಕ್ಕವಾ ಫೋತಿ ಹಮ ಎಗುತ ಮಿ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ನುವ ಮುಅಜಿಜಾತೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಖಾಸ ಕುರವಾ ದೆವ್ವಿಕಮ ಅಗಣ ಮೀಗೆ ಮಿ ತಫ್ಸೀರ್ ದವಾನಿ ವರಕುರಿನ್ ಬೇಫುನ ದನ್ನವಾದೀಫ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾಣಗೆ ಹಯಾತ್ ಪುಳಕೀಸ್ ಎಂ ವಿಜ್ಜಾ ಇನ್ಸಾನಿ ಹಯಾತಿಕೆ ಮಿತಾಗ ಮಿ ಮಾಣೆ ನುಕುರೆ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಕಿಬಾಗ ಹುಣ್ಣ ಸಿಫತನ್ ಹುರುಮಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎಬೇಕಲಕ ಮುಅಜಿಜಾ ನುದೆಮ್ ಏಕ್ ಮಾಣೆಕಿ ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಖಿಯಾರ್ ಕುರವಾ ಬಯಕು ನಬೀಕಂ ಗಲವವಣಿ ಎ ನಬೀನಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾಗೆ ಇನಾಯತ ತಾಯಿದೆಗೆ ಗೊತುವ ಮುಅಜಿಜಾ ಮಿ ದೆವ್ವಣಿ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಬಹುಗೆ ತೆದುಕಂ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಉಮ್ಮತ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆವುಂ ಗೊತುಂ ಎಹಮೀಮ ಎಯಿ ಎಮಿಹುಂ ದಕ್ಕ ತಾಕುಂ ರುಜೆ ವಾಹಕೆ ಮಿರೇವಸ್ ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿಹಸಾಬ ನಿಮ್ಮಾಲಹಂ ವ್ಯಕ್ತಿವನಿ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಮಾದಮ ರೇವಸ್ ಮಿ ವಾಹಕಾಗೆ ನುಣಿಮಿ ಅಬ್ಬಯಾಕು ಬದ್ದಲು ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಆಶ್ತು ಅಹಮದ್ ಹುಷೇಳುವಿ ಅಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಮೀಲ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಅಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ